мубодилаи моддаҳое ки дар меъёр дар организм мегузарад дар ҳарорати баланд нодуруст мешавад, номӯътадил мешавад. Ва он нафароне ки хусусан дар саҳро кор мекунанд, дар берун кор мекунанд, дар зери шуъои офтоб кор мекунанд, ба онҳо тавсия дода мешавад ки ҳарчи камтар зери нурҳои офтоб бошанд, ҳарчи зиёдтар дар ҷойҳои соя бошанд, паноҳгоҳ ҷӯянд ки инқадар вай нашавад. دستی بنده نیست و پروردگار خودش وای میکنه قوت قدرت میتیه و وابسته با همون انسان خود شد انسانی که در هیچ جا کار نمیکنه این سویت هم میگرده و نمیخواه موی شریف رمضان گرفته